ndio nilikuwa naona banamuke bataratibu sawa. Sincèrement, wana wapenzi, sijawahi kuona, angalia mwenendo wa upole, la démarche calme, mwanamke anashuka, mwanamke aseme ni kunyenyekea. Wow, anamwambia mfalme niko miguuni mwako. Wana wapenzi, eske tunaweza kwanza mpigia makofi? Et puis je disais qu'on a sema mwanangu Efreme ulitembea sana. Acha kwanza nikunyoroshe mguu kidogo, juu mimi najua unachoka. Wow. Angalia Efreme sijamuona naye ananepa hivi. Lakini wow. Efreme wow. Choka man. Sincèrement. Wow. Hapa mwanaume anapaswa kuishi sana. Parce que mwanamke kuna mwambia papa umetembea kwa kunitafuta umechoka na certi kabisa na mie nifanye nini nikushughulikie. Eh bien, unaona kama Efreme iko elegant. Efreme ni garçon de ville. Efreme anasema mke wangu je t'étends mes mains afin que tu puisses, afin que tu puisses m'amasser. Et la femme est en train de masser son mari. Il est en tout cas extraordinaire. C'est pourquoi il est dit lorsqu'un amour est né aujourd'hui, Efreme massé par son épouse avec sa gentillesse, son épouse avec sa douceur, son épouse avec tous ses biens. Et Efreme va faire quoi? Son épouse dit, mon mari, laisse-moi faire ça, s'il te plaît. Mesdames et messieurs, c'est inédit, c'est extraordinaire, c'est incroyable, c'est dit jamais vu, wow. Mwangalie, s'il vous plaît, maman. Et puis, utamnyenyua naye pole pole. Mama jiti, mshike kwenye mikono ya kote na. Oui, mshike kwenye mikono. Mnyenyue pole pole. Eh oui, Efreme 3 bisous, 2. Et les centres, ma pauvre. Ça c'est bon ça. Eh oui, les caméramans exigent la réaction remix. Garçon de ville avec sa grande dame. Alakini ali wasimiro haguma na Efreme rero njikora kidira kantalonza bwana yakawanyemerera zilanga wasiga kahona shishi nazo zileze oyange birinjada hiraka bibona abazere bambadere munani muganda wabo nisikunjo bihikeho aliko twahema papa onaziyerekeze kuziyabula ahandi hubaze Judith yaguma naye twahema nazishaba yumange ezigwete bulyo bubiri enkazo gushaba zinarangirira badahya kabiri elale yo mu bulambo nyaluka nayiria indira enkazo gushaba papa Efreme akabona bwene kwezi ngazi ikago omuruliri arutebera haguma na Judith munje muzifate ko muzidahye mwete mwavuze no mulisi yaliri yakuyerekana embuto na yungukire kekyaru magambanzi yizongere nyumba saliko ndaliri
abazere bayifurire embuni Papa muze wakazitanga kuyena zigiro wabo. Kumbe frame wasimaga. Twaje rwahema gano meza gabanze gagiharara twagakulaga. Muhegere. Mugirage rudahe zonka. Kusimame. Abazere bamira ba akazi tu akazi kuzuvira mebiri yambise nyama Mere, yegere. na wali kwa ndani wana girangi Ifatike ugendera. Bose bari bakana. Azana yake. amabonoku eshe naye abonoku atalekerera jaza atalekerera jaza naye yoko ugabane awaje usukaza wagabane ira okuyewe kirigiri kiyumire sinarutebera kirigiri kibishi oko mubike ngo kuona mubikire ahandi Dafta mu 130. Nalonza